mare musanin ko assalamu alaikum qibarum pawge mo gonden khaya ga gil gada radio jowol sare qibaru sonin kan qanne oga qibaru japana gada tunu qube kenni jamane ke yumon kenga Muhammad Sheikhul Ghazwani aga daga gilli fura kampin tamberanga hanan daga gilli Senegal jamane yumon kenga nan daga bagandi gilli fura kampin tamberanga aga ni ummo Tunisi dimman ke be Senegal jamane yumon kenga aga ni Macky Sall ya aga ri terende gilli o jamane ke bito hilli me haqqe kenca hudanga kuna ministre numbe no ga sigido gilli jamane no kon qibarunga ado gilli dun tan qorobe nuga baka jamane ke izukata telle da battenga nan daga bagandi fura kampin tamberanga kenca hudaida bangandi kuna nanti gilli jamane ke bi mankenga agani Muhammad Sheikhul Ghazwani ado gilli Senegal jamane nyumankenga ikata maslantano dabarne dome gilli kebe ga kata aka ko ado menjanga ko do golnyanga ko gilli kebe ga kata Senegal jamane nga ado Mauritanie jamane nga ayke bi ona jokkido gilli qibaru benu go magayere o jamane ke ado gilli no qube gane saudite jamane nga ikata kayti ko kono menaga gilli kebe ga kata gol nyalle mago gilli no qube gane gilli Mauritanie gol nyanka be ga sigido gilli kebe gane fura kampinto nga ikata kayti ko kono menaga nga ido saudite jamane nga gilli no qube gane Madinatu Munawwara gilli kebe ga kata fura kampinto nga iga gilli Nouakchott ya yere ina daga teri gilli no qube gane Madina yoyda ken kayti me qogo mena ganga kebe ga kata gol nyalle mago gilli jamane ko hilli na ganga hayke bi ona jokkida gada gilli qibarunga ona ten gada gilli no qube gane kayde bangenga gilli hospital be gane hospital kayde yo gilli kebe ga kata gol nyanga no be no ganonga e gada buttudun terenden dabar ni kitun chokume kamma gilli kebe ga kata hakku be no gi maga igama akita yo kencha hudanga kuna ibe gane porte parole nga gilli kebe ga kata communication karanga aga seheneti gilli kebe gane sendikanu ku o digamenga aga ne wul bannahi akata digamenga to ada bangandi igara buttudun terenden dabari do hibe kama kenni ya gilli haqqube nugi maga igama kini kebe ga kata sine me haqqe aga ne qasuta mido hillo gilli haqqube nugi maga igolle ken gonga igama kita yo ada bangandi kuna gilli kebe ga kata gilli iga sigido gilli wiyan karanga ado sigira qoroben iga dabarne kebe ga kata kurusinde irjan karanga ado kemmedi me qabara kun qata ko gilli kebe ga kata qasuta me haqqe kun kama igilli i haqqun kita yo kencha hudanga kuna iti digame ke ida ko kebe ga kata kaso me haqqe nanti igama kumpa ko kiniya kaso ke gana kara igama kumpa ko kiniya iwa sikido gilli i haqqunga yo kenya nyida ngani lenki iganya buttudumpi igara bangandi gilli kebe gane qabare kinna nonda inatu igun qabire mo gonga mo be ke wakatiya hayke bi ona jokkido gilli qibaru benu go magayere o ministre be ga sigido gilli lada ado kitrangol me do gilli fonnan qayaaqu ado hatambakke aqali hantengal agani Ahmed Sidi Ahmed Hajja daga terende gilli no ko be gani Côte d'Ivoire bangenga aga daga tawe gilli goda kategore be ga dabarno nga agani Coupe d'Afrique nga nan daga tawe gilli ahol laqunga igangu nyini donanga gilli kencha hodayda bangandi kuna hannanti Coupe d'Afrique a joppene gilli janvier tamundo sikonye kata février tamundo abane hayke bi ona jokkido gilli qibaru benu ko magayere gilli parti be gani takatul ayu manka khunga gilli ibe gani Ahmed Dadda maga yo gilli Sahara Media ida bangandi nanti aga daga jare gilli no qube gani Francia no qube gani hôpital américain yo alla da qerin kinai a bugu hôpital nga adi saham bugu yo kencha hodanga kuna iwa alla nyaga na alla ganna nya dangani saha dumante na sagandi katti korenga jamdo qeri kama ken kuno o watin alla ganna sahanya gilli sahan tambali nuncuda na nyida ngani saha dumante wani qibaru be ogadi kitani mugonde khay aga gilli kada radio jowol sarei ibe gani qibarun kinna khay mama jara o watne kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kunu fi amanillah.